Елена, уште кога влегов во твојот дом, првото нешто што го почувствував од тебе беше една експресија, една драматичност, една драма, и мене тоа многу ми се допаѓа, така јас те почувствував. Потоа кога ги погледнав низ просторот твоите дела, ја почувствував истата таа драма. Експресија некаква, твоја, лична. Да. Дали мислиш дека, еве да започнеме од, дали уметноста, ова што го создавам, една лага преку кое што се кажува вистината, или обратно? Misliš da li, prvo dobrodošli u moj dom, naravno, misliš da li je moguće istinu sprovesti i materializovati ili je to ipak nekakva laga? Nekakva laž, s obzirom. Interesantno, moram nešto da setila sam se sad ovog momenta pa ću ispričati. Moj prvi susret sa skulpturom je u stvari, moja mama je mnogo voljela da sakuplja male figurice od majolike i stakla Murano. I to su moji prvi susreti sa, da kažem, nekom vrstom skulpture, koje sam ja uzimala i igrala se sa njima. I recimo, za mene izuzetno frustrirajuće bilo što su one zauvek zamrznute u nekom položaju i što ja ne mogu da im mrdam ruke i noge i što je to tako. I recimo da je to bilo frustrirajuće za mene. Kao da mi je bilo, nešto mi je falilo. Sad. Možda sam zbog toga vajar. Ali, da mogu da im pomeram kud ja hoću i kako hoću. Ali, posle zaista već 30 godina rada, možda i više, ne znam, sa studijama i više, mislim da, bar u mom slučaju, zaista je potreba da se neka, ne samo unutarnje moje, prolazila sam i te oblasti kao lično moja unutarnja istina iskaže do neke potrage za sveopštom suštinom i istinom našeg postojanja uopšte, od univerzuma do mikroskopskog sveta. I u tom smislu jeste istina. Znači, to neko kanalisanje, spuštanje informacije kroz emociju ili ne, zavisi šta je tema kojom se bavite, spuštanje i materializovanje, manifestovanje. I to je istina, jer mi to stalno radimo. Mi u suštini, čak i ako nismo stvaraoci, mi smo kreatori svoje stvarnosti, svog života, u tom smislu da određene informacije prikupljamo, da razmenjujemo emocije i manifestujemo to kroz život. I u tom smislu je onda i to stvaralaštvo i sama skulptura istina, ako tako gledamo. A ako gledamo u odnosu na ono što priroda jeste, onda je to uvek laž. Zato što nije, zato što taj predmet u stvari nema tu vrstu životnosti koju ima priroda. Ali nosi informaciju i izvesno nosi emociju, informaciju i emociju, može jedno i drugo ili samo jedno ili drugo, i u tom smislu jeste istina i valjda zato i postoji i potrebna nam je da u našem svetu postoji, jer ja samo kažem, zamislite da, bar meni možda ljudi žive bez umetničkih dela u bilo kojoj sferi, ali kakav je to svet? Ne znam. Izuzev ako živite u prirodi, potpuno u skladu s prirodom, onda vam možda to nije ni potrebno, jer je priroda sama za sebe toliko prelepa i mi vibriramo u odnosu na prirodu i ona je nešto što je dovoljna je čoveku, ali mi ne živimo takve živote i umetnost, ja mislim da nam je neophodna.
емоцијата е нешто што не можеш да го допреш, нели? Така Не е. се допира, но затоа постојат делата кои што ја материјализираат таа емоција, па преку делото допира на Така е. некаков Така начин, е, нели, да. до мене. Оти природата, самата природа, нели, за да ја материјализираш, треба да го научиш процесот. Каков е процесот на создавање, нели? Каков е процесот на создавање на оваа фотелја, а не да ја изимитираш, нели? Кој е Така е. процесот? Tako je. Како го придвижуваш ти тој процес на работа? Знаеш, мене ми се многу фасцинантни тие нелогичности во прикажување на телото, во смисла издолженост, една која што дава една грациозност, A да čak i речам. nekad i prelomi tela mogu da budu Da. nelogični, da. А самата спуштена глава дава некаква провокација, те провоцира на некаков начин. Не знам, ајде околу тоа, што е таа издолженост, што е за тебе тоа издолжување на фигурата? Interesantno kod mene, znači nije postojala jasna namera. To se još kroz studije je provejavalo da je meni, mi smo naravno radili po modelu i učili u stvari od anatomije do forme, oblika i svega toga, ali ja sam imala tendenciju ka tome da to malo izdužim, da izdužim tu figuru, koliko je god bilo moguće, ako je model bio iole, nisam mogla to da radim ako je neko baš bucmasti. Morala sam da prođem i to. I ta potreba je prvo intuitivno počela da se pojavlja. Znači, nije interesantno da se meni vrlo često dešavaju, kao da počinje nešto da mi se pojavljuju, vidim slike i još uvek ne znam zašto i kako, zbog čega me to privlači i onda polako počinju da se slažu i informacije i ta priča u mom umu, u mom mentalu, da bi ja mogla da, u stvari, dobijem informacije da bi mogla da oformim suštinu zbog čega ću ja to sad raditi i šta ja hoću kroz to da izrazim. Znači, a onda, naravno, kada imate tako nešto intuitivno, onda pokušate da nađete informaciju o ovom našem realnom svetu. I ja sam vrlo rano otkrila etrusku skulpturu i tu neverovatnu privlačnost, neki taj senzibilitet koji, kako ga kažem, pogađa moju senzibilitet i prepoznala se u tome kao nečemu interesantnom da se izrazim, kao formi. Ranije mi se dešavalo, sada ređe, ali još uvek ima posmatrača i gledalca i publike koja kad je vidi ovaj ciklus skulptura, kaže Giacometti. Da. I onda zaista priznajem, meni je to bilo izuzetno bolno, jer mi je delovalo kao da upiru prst u mene, kaže, eto, iskopirala si Giacomettija. Pa sam onda i više istraživala i samo Giacomettija i njegove likovne sveske, čitala šta je on govorio i našla tu zajedničku nit. Neću ja sad s njim ni da se poredim, ali zajednička nit i jeste da je on bio inspirisan etruskom skulpturom. A i kad uporedite, zaista, što mi se desilo u jednom časopisu, je bilo prikaz njegove skulpture i moje. Slučajno se to desilo i to je bio odličan primer da se vidi koliko u stvari i sem te neke prvog utiska izduženosti i u taktilnosti, poetici, pristupu formi, načinom kako se modeluje, obrađuje forma, se vidi da su to zaista dve različite energije i pristupi. Tako da sam se ja u tom smislu smirila, pa sad, jer sam pomislila da li ja nesvesno to sad nešto vučem, jer zaista ne bi živela u laži, kao, zamislite, provedete ceo život, umetni ste i kopirate nekog, pa to je tako tužno. Mislim,
Besmisleno. Знаеш како велат, лошите копираат, добрите крадат. Во смисла, нели, например, ќе се бавиме со тема љубов. Да. Јас, ти, било кој, на различен начин ќе ја прикажеме таа тема, нели? Во тоа е убавината, во начинот на кој што ќе ја прикажеш. Во моментот тоа што е за мене болка, не мора да значи дека и за тебе може да е тага, нели? Да. Има ли нешто, Елена, најчесто ние тргаме да создадеме нешто, кога нешто не боли, нешто не провоцира, нешто, имаме некаве прашање, нешто, сакаме нешто да кажеме. Прво треба нас да не допира, па после другите. Што е она што моментално те провоцира? Дали има некаква провокација, дали имаш некое прашање кое што си го поставуваш, сакаш да трагаш по тој одговор? Па има. Јас сам прозла разне циклусе, ове се бавио конкретно емоцијама, после иду још многи, ali trenutno pa najveća mi je provokacija u stvari pitanje, to su apsolutno filozofska pitanja, pitanja svesti, pitanja kontrole, moći ljudskog bića. Pitanje realnosti, pitanje dimenzije i vremena, znači to sve ukupno, to su neke zaista teme koje mene interesuju i koje su opet došle na tapet, opet su došle u fokus moj, a počele su veoma rano. Mene je tata prvo uveo u istoriju filozofije i u mnoge filozofske pravce i mi smo dosta o tome razgovarali. I ta neka pitanja su i tada mene intrigirala. Znam da sam kao mala izabrala, sa svojih 13-14 godina izabrala, bukvalno izabrala i rekla to je to, znači solipsizam, koji u stvari tvrdi, osnovna teza je da realnost potpuno zavisi od naše svesti i našeg kreiranja realnosti. Da je banalizovano sad to rečeno. Na što moj otac onako vrlo materialistički pristup ima i rekao, ja, nemoj, molim te, to su takve gluposti. Približno onome što smo vaspitavani i školovani tokom odrastanja, obrazovani, da imamo pristup materialističkom svetu i da je posmatramo kroz materializam svet i to daje jednu jednostavnost životu, ali s druge strane zaista smo slučajnost i život je slučajnost u univerzumu i to je to što mene intrigira. Da li je moguće da smo zaista slučajni i da je sve takva apsolutno život ljudskog bića slučajnost i da li smo mi, naš život je u stvari splet nekih okolnosti i slučaja je takav i takav. To je recimo nešto što mene zaista intrigira. Ама тоа е нешто што нема крај во истражувањето. Нема крај. Многу драмски дела се напишани на таа тема, многу драмски ликови трагале по таа суштина и тие прашања, тоа нема крај. Да, откад постоим, откад е цивилизација, тема е присутна. Тоа е нешто што те држи, нели, да си во континуитет креативен, како да кажам. Спомна емоција, Елена, често некако за тебе кога читав, често говориш за емоцијата. Да. Обштествениот систем сака да манипулира со човечката емоција. Тоа е многу опасно, нели? Да се манипулира со емоцијата на човекот, за да се стигне до некакви цели, нели? Тоа го правеле сите и сега уште го прават. Како тоа се рефлектира во уметноста, во едно дело? Дали тука постои еден вид на манипулација? Da, ali
Ja sam opet krenula od tog nekog intuitivnog, možda je to i neka vrsta sublimacije, jer umetnici veoma često kada je u pitanju intimna umetnost, u stvari sublimiraju neke svoje emocije, probleme, traume. I jeste to krenulo tako intuitivno, međutim, ja jesam razmišljala o emocijama i konkretno u tom opusu i osetima, ali emocijama koje su dugo prisutne. Kad je čovek sposoban da te neke trajnije, dugotrajnije emocije koje drži u sebi, koliko ih je svestan i koliko može da ih promeni svešću, znači da promeni i da izađe iz jednog stanja. To su već stanja kada dugo traje neka emocija i kako ona utiče na fizičko telo. I veoma mi je bilo interesantno da posmatram ljude, čak i njihove pokrute. Naravno, poznat je govor tela koji govori mnogo o onome što čovek trenutno osjeća. Ali kada je emocija trajnija i čovek ne zna da izađe iz nje, ona zaista definiše, modeluje i telo. I u tom smislu je meni to bilo interesantno, rekoh, i da posmatram i da svoj izraz kroz, praktično jeste figuracija, jedna apstrahovana figuracija, ali da eterizujem to telo, jer o lepoti tela i deskripciji lepote tela prosto nije bila tema, interesovanje moje i da ne bi skrenula pažnju upravo na to, da se neko ne bi zaigrao u svojim posmatranjima u lepoti tela. Ja sam onda insistirala na tom i to me je vuklo da radim na tim nekad i ekstremnim položajima i kroz koju sam tada pokažem izvesnu emociju, tu neko stanje, emociju. I dala im tu eteričnost da bi upravo tu dramu koja se možda događa i koja je već ekstenzirala, fokusirala ponovo i da bi je, da bi ona bila u stvari okidač za gledaoca, da ga intrigira, da počne da razmišlja. I naravno da se desi da ljudi, bez obzira na moju nameru, probudi nešto drugo u njima. To sam najbolje shvatila kad napisala sam jedan roman i koji je imao neku svoju čitalačku publiku, ali eto, nekako nisam nastavila da pišem toliko, iako bi mogla. I onda mi je bilo interesantno da posmatram reakcije, ne da posmatram, nego da čujem reakcije čitaoca, njihove emotivne reakcije, na šta su odreagovali. Neko je odreagovao, znate, neko ko je profesionalno pristupio, on je radio analizu celog dela, od forme pisanja do analize likova i tako dalje. Ali kada običan čitaoc čita, tačno mislim, bilo je toliko jednostavno, ona se uznemirila, ne znam, zbog odnosa sa sestrom. Meni je bilo jasno da je ona projektovala svoj odnos sa sestrom i njena trauma se u tom momentu nešto njeno bolno pokrenulo za razmišljanje. Sad, naravno, treba imati dovoljno svest i zato valjda i služe umetnička dela, bez obzira da li se bavite nekom intimom i ličnom temom ili se bavite nekim kolektivnom ili socijalnom. Umetničko delo jeste u stvari neki kao radar koji treba da se podesi vam tačno frekvenciju i kreće to da se dešava. Ako se ne pokrene, nije nikakav problem, znači vi trenutno ne rezonirate sa tim i to je u redu. Možete da analizirate kao čisto likovno, da li to jeste ili nije dovoljno likovno, ali ako ste običan posmatrač, nemate potrebu ni za tim. Говорот на телото го спомна. Отворена е, нели? Говорот на телото многу зборува за тоа како се чувствува човекот во моментот. Отворена фигура, ама со спуштена глава, пак некако. Јелена, за кого постои... Ова скулптура се иначе и зове Узбуđenje.
dobro, da, da. Sad raznih uzbuđenja ima, tako da... Da. Jaz, na primer, trgam od sebe. Od različnih pobudi i motivi bi kupila jaz skulptura, od različnih pobudi bi kupil nekoj koji što pojma nema, pojma nema. Ne se zanimava su nikakva kreativnost, umetnost i tako. Pravnik je, ekonomist, bankar, što i da je. Jaz ki ja kupam od pobudi zato što sakam da ja gledam sekoj den i ke me inspirira sekoj den i ke otkrivam nešto novo. Кој е мотивот на еден... Кој е мотивот на еден правник, банкар, не знам, човек што не се бави со уметност, кој е неговиот мотив да купи едно дело? Moje iskustvo je da u principu zaista ljudi, bez obzira pravnik, lekar, ako nije investicija, zaista kupuje nešto što, iako će ga postaviti u prostor, nešto što ga intrigira, da ga posmatra, da korespondira sa njim, da komunicira. I takvih ljudi je mnogo više nego što očekujemo. Zaista. Možda neko iz pomodarstva ili zato što, možda presliku. Presliku da mu ne bi bio prazan zid i da bi to bilo, ne znam, skulptura je, bar na balkanskim prostorima, da ne pričam instalacija ili tako nešto što ljudi zaista kupuju i postavljaju prostor. Za to je zaista ređi primer da neko kupi samo da bi ukrasio prostor. Znači, ipak ljudi, i to je ispak i neka dobar fond novca koji treba da izdvoji neko da bi imao takvo umetničko delo. Ali to su ljudi koji su ipak promišljeni, koji su ipak ne samo promišljeni, nego sigurni u sebe. Sigurni nailazili smo u stvari kroz karijeru, naravno, na kupce koji su neodlučni, koji u stvari, i onda i ne znam pravi poriv njihov. Da li je to zato što bi trebalo ili zato što ima neko pa bi ja. Ali to su veoma neodlučni ljudi u kupovini, izuzev ako im neko nije baš direktno savjetovao da to trebaju da imaju, a oni ga slušaju. Ali zaista je mnogo više ljudi koji kupuju umetnička dela i zaista osjećaju direktno da ih je nešto vezano uopšte za vaš opus, pa onda konkretno za neki rad intrigira i žele to da posjeduju i da žive sa tim. Kako žive jedan vajar vo Srbija, Jelena, vo Skopje, vo Македонија, кај нас по големиот дел вајари што ги познавам јас или сликари се бават со сценографија, некои од нив работат по театрите, работат сценографии. Големите имиња, да речам, продаваат, но ете сите тие нови генерации што доаѓаат, ретко кој и изложува, и продава, и тоа е многу тежок процес. Мислам, ние сме многу помала држава. Белград е колку Македонија. Нели, има разлика. Има, но пак... Шира публика, више клиената. Да. Како живее еден вајар во Србија? Ја сам давно изјавила да е наша среќа што ликовни језик je jezik koji ceo svet može da razume. I danas zaista mladi ljudi bi trebalo da iskoriste ovo globalno selo i medije da se prezentuju. S jedne strane to mnogo je lakše doći do kupca, a s druge strane ima i mnogo umetnika na celom svetu, pa je možda malo i teže izdvojiti se, ali postoje, naročito mladi ljudi kojima nije nikakav problem da se uloguju, da se ne znam šta, to je za njih. Ali treba biti uporan, to je jedna stvar. Kao mlad umetnik biti izuzetno uporan i verovati, a mislim, razočarenje je mnogo. Za skulpturu je potrebno ozbiljan prostor za rad, materijali, alati,
novac da se uloži, ne samo, zavisi u kom materijalu radite, specifični prostori u kome možete pravite buku, prljavštinu, a da se ne zaledite, da vam ne smrznete. Sve te još te fizičke nepogode postoje i temperaturalne. I čini mi se u Beogradu, konkretno u Beogradu, da je stigla jedna nova mlađa publika koja je putovala, koja je videla, koja je prepoznala skulpturu kao objekat u prostoru, ličnom prostoru. To do skora je bila retkost. Zaista, uglavnom su kupovali kolekcionari, stranci. Naš čovek, mislim da to ima veze i sa našom vizantijskom istorijom i time što mi u stvari kroz istoriju nismo imali skulpturu u prostoru, u crkvi i da to ima nešto u nasleđu našeg čoveka, te da u stvari skulptura veoma kasno kreće da se pojavljuje u kolektivnoj svesti čoveka s ovog podneblja. Ali, kažem sada, zahvaljujući tom nekom globalnom povezivanju, mlad čovek, ove mlađe generacije, drugačije gledaju i na skulpturu, i na sliku, instalaciju, sve što je nešto što je materijalno i što može, pa čak i kupuju i performanse, mislim. Tako da, menja se to, kupuje, ima kupaca. Evo da kažem da je to veoma često. Nikad ne znate kada će vam se javiti i kako. Treba izlagati, treba se prezentovati, treba pristati. Deo našeg posla jeste ovo, da razgovaramo, da smo medijski prisutni, da likovni umetnici su inače malo introvertniji ljudi, većinom, da kažem, procentualno. I onda im teško pada upravo da moraju da budu i ljudi koji će se prezentovati i da moraju da budu sami sebi svoji menadžeri. I to što nije lako, možda sad na ovim novim studijama možda to i uče profesori. Kad smo mi studirali, nas učili da smo mi Bogom dani, da nije bitno da li imamo ili nemamo, ali da trebamo da stvaramo. Ali vi se sutra suočavate sa mnogim stvarima, mislim, koje traže novac. Još ako imate porodicu, vi morate da prehranite porodicu. Ovde u Beogradu je malo, koliko ja znam, vajara koji žive samo od svoje skulpture, a znam ih, ima ih. Većina ipak ima neki posao u nekoj dizajnerskoj kući ili u profesuri ili televiziji, scenografiji, negde radi i onda dodatno posle toga radi u ateljevu, a najmanje umetnika koji zaista žive od svog rada, da kažemo od svog rada, mislim, koji jedino stvaraju i prodaju, ali ih ima. Misliš li, Jelena, дека има и дали ти си имала некогаш предрасуда кон жена вајар? Pa ja lično nisam imala, ja nisam imala nikad predrasuda, ja sam tako odrasla u porodici gde je rodna ravnopravnost bila normalna stvar. Imam brata rođenog i nikad niko od nas dvoja nije bio istican zbog rodne razlike muško-žensko. I, eto, moj otac je isto radio i u kući, kuvao i sve to. Nikad to nisam imala. Во смисла на општеството. Da, ali iz toga ja krećem. Možda sam na studijama malo bila. I nije to samo, evo sad moram ispašće neskromna, ali ja sam se tad susrela sa činjenicom da ti baš ne veruju. Mlada si, devojka si, pa si još i lepa. Pa šta ti sad znaš? Mislim, bilo je toga i onda je moja borba bila duplo veća da pokažem da vredim. Nekako, to je moja bila lična borba, da ja umem šta da iskažem.
fizički sam uvek bila spremna i jaka, tako da se što dokazivanja da mogu sa latima ili da mogu da nosim džak od 40 kilograma, to nije bio problem. Ali to nije ni toliko bitno. Bitno je da ti veruju da si ti zaista ozbiljan stvaraoc i da ćeš ti da... Prvo, Beograd je bio jedna, moje odrastanje je bila jedna cinična sredina, gde je lako bilo koga, pa, eto tako, omalovažiti, isprozivati i nije u stvari bilo jednostavno biti devojka, lepuškasta, pa još raditi... Mislim da to nije bilo lako ni slikarkama, bez obzira što je skulptura bila prosto i fizički zahtevnija. Da, od toj aspekt. Jelena, zašto aktot kako prikažuvanje? Šta će mi odeći? Tako. Mislim, mnogo je glupavo može bi da te prašam zašto akt, ama... Ali evo ono je jedna tamo skulptura, ona je obučena. Da, ima, da. Ama mene mnogo mi se dopaga, mene mi je to vistina. To je vistiната. Da, zato što bi odeća u ovom smislu, u ovom mom opusu, u stvari sama opteretila i skrenula pažnju na temu koja i upravo to istina je go čovek, mislim, nag čovek. I pošto mene je zanimala suština i upravo to nematerijalno u čoveku, a to je svest, misao, emocija, onda bi odeća samo opterećivala. Inače, interesantno, ona daje, kada posmatramo samo likovno kao površine, kao crtež, ona može da da mnogo interesantno promišljanje u likovnosti. Ali nije samo likovnost ta kojom sam tada da se bavim, onda bi to već bilo jedna, kako ga kažem, ne mogu da sad nađem adekvatnu reč, ali nije ukras, ali u tom kontekstu, baš ne mogu da se setim adekvatne reči. Може би во скулптурата тоа е, како да кажам, нормално, актот е нешто нормално, не е така во фотографијата. Многу има предрасуда кон... Sa fotografijom i aktom? Da. Ima? Има. Ретко, мислам, јас и ти знаеш сигурно многу, има многу одлични фотографи кои што работат исклучиво акт fotografija. Da, ali čemu se radi? Radi se o sledećem. Naravno, zavisi mnogo od fotografa. Ako je senzualnost i seksualnost izražena kroz akt, onda je predrasuda. Zašto? Zato što je to i dalje tabu tema i zato što je uznemiravajuće za mnoge, na ovaj ili onaj način. Ali isto tako, fotografija može da bude, recimo, golih anoreksičnih ljudi. Mislim, to je sad opet uznemiravajuće na drugačiji način, nema seksualnosti, ali opet jedna, sad, znači, fotografija, a opet može da ode, znate, vi možete telo da fotografišete tako da to bude potpuno apstraktna forma, mislim, i da ga apstrahujete toliko da je jedva prepoznatljivo telo. Znači, tu mnogo zavisi i od fotografa. Čovek je osetljiviji zato što je u pitanju ljudsko telo s kojim on direktno, u pitanju je osoba, znači postoji duša u tom telu, znači ovde on zna da nema duše, sem ono što sam ja utisnula, ovde zna da je neka ljudska duša nosi to telo. I naravno od fotografa šta on u stvari ističe kroz taj akt. Ima mnogo tabua i između oslog čovek se lakše pokrene, baš zbog toga što kažem da je ljudsko biće u pitanju i onda je poruka možda direktnije i brže stiže do gledaoca i više ga uznemirava.
Добро, има и многу сликари, не знам, јас, например, Егон Шиле многу го сакам, токму Да. поради тој акт, затоа што продира таму каде што човечкото око не може да го види. Ми го прикажува тоа што јас не можам да го видам. Така е. Мене тоа ме провоцира, тоа сакам да го Da, гледам. da. Хелмут Њутон, исто сега се сетив на него, фотографот кој што прави. Ени Лебовиц, фотографката, вели дека добра фотографија е она која што го прикажува тоа што човекот во реалноста вака не може да го види. Не знам што е тоа. Разни, Pa да. mnoge stvari. A evo jedan običan primer, mislim, mada mi svi, ja percepiram ljude oko sebe i vidim određene stvari. Ali sad zamislite fotografiju uvećano moje oko ili uvećana moja koža. Mislim, može ako ja gledam samu sebe. Ali mene niko tako ne percepira. Mislim, niti čoveka ko percepira da moja, zamislite sad 6 metara, ogromna oko. Mislim, potpuno je drugačija i šta se sve u oku vidi. Ko sve vidi to u oku? Mislim, nije nešto što je... Recimo, to je jedan banalni primer. Kad pričamo, eto, recimo, samo o ljudskoj figuri. A mnoge stvari mi ne percepiramo i ne vidimo. I drugo, čovek ima naviku da gleda. Znači, ne čudite se. Ko ustane ujutro i čudi se? Fotelja. Da. Vau! Fotelja u prostoru. Mislim, gledaj ovo. Mislim, ništa idete. Idete normalno, to je sve. I ljudi su toliko naviknuti, kreću se stalnim rutama, da u stvari nemaju ni iznenađenja, a kamoli da nešto zavire, da zagledaju. A umetnici jesu takva bića koje često imaju te otvorene kanale, radoznalost i otvorene kanale da percipiraju i valjda i te sinapse, sve im je to tako da oni lako mogu da odjednom izmeste to, da premeste vizuru i da vide to na drugačiji način, što zbog svetlosti, što da prebace u neku drugu dimenziju, što zbog prostora i da onda prikažu nešto na neuobičajeni način, što će da pokrene i svet koji o tome ne razmišlja. Ова сега што кажа, вау, фотелја во простор, ме подсети на секогаш кога ќе отидеме во странство, не на Балканот, некаде низ Европа. Гледаш обично дрво, обична канта, ама се вау, има дрво. Па има и кај нас дрва, нели не? Da, upravo tako. Da. Upravo tako. Wow, crkva, vidi, ima crkva kako hoćeš, prođeš i ne razmišljaš. Ili fasade ulicama. Ja sam recimo kao mlada u stvari otkrivala Beograd, obožavala sam da šetam sama gradom i da posmatram grad, fasade, zgrade, da se zavlačim, da gledam, jer to ljudi danas ne rade, mislim, ne rade uopšte, retko kad nešto baš ti skrene da ti to vidiš na drugačiji način. Многу сакам перформансот како израз, многу ми се допаѓа, многу сакам и во театарот и кога ќе отидам на изложба или на некакво поетско читање, повеќе ми е интересен перформансот. Вирус 1 и 2, двата дела, за жал, јас тоа не го знам, само го прочитав и многу посакував да сум таму. Знаеш, да бидам таму, да го почувствувам, да учествувам во ова. Многу сакам перформансот како израз, посебно кога е интерактивен. Оти мислам дека нели, секое едно дело треба да биде во интеракција со публиката. Затоа постои, нели? Да биде во некаква интеракција. То свакако olakšava da gledaoci, publika uđe u proces. Сега ти во вирус фаќаш една опасна тема, една опасна манипулација со... Манипулацијата е секојдневие. Да, разне vrste manipulacije čovekom. Но е многу интересна затоа што ти, ајде сега да не бидам груба и лошо сватена, ама како да му кажуваш на човекот ти си глуп. Значи ти
можеш да бидеш изманипулиран вака, многу лесно. Да. Сакам да ми позборуваш околу таа идеја, тој перформанс. Pa da, pa ja sam veoma rano to shvatila. Veoma rano sam shvatila da veoma lako možete da manipulišete ljudima i da prebacujete temu, da svako ima okidač. Bukvalno, svako ima ovako, samo malo posmatra čoveka i ako vidiš da se uz nešto usplakiri, znaš da mu je to neki okidač i ti možeš tačno tu ubodeš da proizvedeš određenu reakciju. I onda, recimo, mi smo na studijama imali kao obavezno, to se zvalo, ne znam sad više kako, uglavnom obavezno je bilo da predajemo, imamo određenu praksu, predavanje istorije umetnosti, o umetnosti u školama. I sećam se, ja sam u prvoj Beogradskoj gimnaziji predavala i držala dosta dobro čas za tu decu, da oni mene drže, pozadi je komisija koja prati kako ti izlažeš i na kraju imaš 15 minuta, poslednjih ili 10 da ispitaš, da vidiš kako su oni prihvatili to što si predavao. I mene je tada šokiralo i fasciniralo šta u stvari predavač radi mladom čoveku. Jer su oni kao papagaji ispreprodukovali sve što sam ja rekla. Ja sam mogla da ih slažem, ja sam mogla da izmišljam. Ali oni su prihvatili to kao takvo. Znači, ja sam za njih autoritet u tom momentu bila. Ja sam im to iznela kao apsolutna istina. I niko se tu nije digao ruku i rekao, ma da li je to baš tako? Mislim, a pritom sam iskoristila mogućnost da čak ubacim i anegdotu i to su mi poverovali da je to tako. Dobro, nisam ja ništa lagala, bar i mene su tako učili, ali hoću da kažem da sam tada, recimo, isto shvatila šta znači manipulisati ljudima, decom naročito, i oblikovati, oni su zaista glina. I posmatrala sam ljude, znači, bukvalno sam posmatrala da vidim kada ljudi su zaista većim delom dana autopiloti i nisu svesni trenutka i nisu svesni, jer su u svom nekom filmu i nisu svesni okolnosti okolo i lako ih je zaista informacijom, a da ne pričam informaciju kroz koju je provučena emocija, fantastično. Zato sam ja razmišljala o toj temi da upravo to kažem i pokažem publici. A zašto preko virus? Zato što sam htela da manipulišem emocijom straha. Strah je izuzetno jak kod čoveka, strah od bolesti, strah od smrti. Da. I vrlo je lako s njim izmanipulisati. I veoma brzo čovek odreaguje. Sad, naravno, mehanizmi su različiti, ne znači se svako plaši virusa, jel? Bar tada, sad ne znam. Tada bar nije toliko bilo strašno. To je, performans je rađen 1997. u Studentskom kulturnom centru iz 2 dela. I onda se ja, u stvari, prvi deo je, znači, bio je mikroskop postavljen, publici je deljena cedulja na kojoj je i maske, na koji su bili upozoreni da se radi o veoma opasnom virusu koji mogu, ako žele, da pogledaju kroz mikroskop da vide kako izgleda. Nije bilo virusa, to prosto nije bilo moguće, nego sam ja dobila da postavim jedan isečak ćelije kože, koji je mrtav, naravno, samo isečak, pripremljen za mikroskop. Bilo je i osvetljenje i muzika tako postavljena da je sav fokus bio na mikroskopu. A dok su oni, većina je zaista i pogledala, neki su me pitali, bila je sad tu interesantna reakcija, je li stvarno virus, je li ću ja da se zarazim, kakav virus, je li opasno, je li stvarno smem da pogledam, pa ja kažem, pa možeš, ili kažem, pa to je tvoja odgovornost, i vidi, i tako, mislim, bilo je svega. A istovremeno su snimani kamerom i fotoaparatom. Ma beja su maski, site. Da, svi su stavili maske, dobili su instrukcije da drže maske. I dobili su informacije da mogu da dođu za 7 dana na isto mesto, da vidimo da li su zaraženi i ako jesu, mogu da prime terapiju.
I onda su oni, zaista je većina i došla ponovo za 7 dana. A šta smo mi uradili, mislim, kolega Đorđe Aralica i ja smo radili taj performans. Mi smo te fotografije uradili negative na pausu i onda su oni mogli da gledaju sebe kao rengenski snimak. Da posmatraju. Ako misle da nisu zaraženi, mogu to slobodno zgužve i da bace i ne treba im ništa. Međutim, naravno, ljudima je sad to već i bila igra, bilo interesantno da prime terapiju. Sad je i to interesantno meni bilo. Znači, ja dajem ovoliku tabletu pincetom. Šta je sad to? Poverenje. Mislim, znaju da je igra. Ne znam šta ću da im stavim u usta. Ono, zine i ja mogu. Ili špric, vidi neku zelenu tečnost, što ne znam šta je, i zine i ja njemu pljusnem to u grlo. Izbeče se, neko je dobio sok, neko je dobio alkohol. Ali mi je i meni bilo interesantno da posmatram kako će, naravno da znaju da je performans, da niko zaista nije ugrožen, da nisam toliko luda, niti bi mi dozvolili da nekog zaista ugrozim. Ali mislim da je dosta ljudi zapamtilo, u stvari, i javilo mi se. Javili su mi se ljudi posle, eto, skoro, mislim, 27 godina kada se desilo ovo planetarno čudo, da me pitaju jesi ti vidovita ili čemu se tu radi i da su u stvari zapamtili i sam performans, a i mnogi su naravno shvatili poruku koju sam tada i temu kojom sam se bavila tada, mnogi su shvatili. Pa тоа е целта, нели, да испратиш една таква, може би не порака, ама некакво освестување. Да. Оти тогаш било интересно, ама сега е вистина. Да. Мислам, сето тоа што било интересно, Да. на вистина го поминавме и се случува тоа. Да. Стравот е опасен, мислам. Јелена, еве за крај да го заокружиме разговорот, велиш дека чекаш да стигне некаква информација до тебе за да се ставиш во акција, дека информацијата не тера ние да се активираме, да се ставиме во акција. Која е последната информација што си ја чула и што те натерала на nekakva akcija? To su neke informacije koje su, ja mislim, metafizičke. Znači, ne može mene da me pokrene u stvaralačkom smislu akcija, recimo, bilo kakva ekološka ili ne znam kakva informacija tog tipa. Znači, ne takva informacija. To je jednostavno kao da vas neko pohodi, mislim u snu, ajde da kažem. Znači, zaista dobijam vizije, zaista imam slike, one su vrlo prvo tanušne i ja osjećam prisustvo tog nekog budućeg dela i obrise. Vizualno u nekom, da kažem, u svom umu vidim obrise tog budućeg dela. Не мислев на информација да ја прочиташ во весник или да ја чуеш на телевизија. Не на таква, на нешто што те натерало да се ставиш во акција. Што е тоа што те натерало во последно време? Извини те прекинав. Pa kažem, to su te informacije koje ja splet je. Znači, ja prvo dobijam te vizije, pa onda me zanima zašto radim, zašto se to pojavljuje. Onda čitam dosta. I onda to nekako kreće da se slaže, dok ne dođe u jednom momentu zaista da ja to moram da iznesem. Ja nemam čistu viziju nikada kako će to izgledati. Ja samo krenem, bukvalno počnem, ako je skulptura, krenem da radim od armature konstrukciju i ona se traži. Ako je crtež, ja ga radim, traži. Mislim, evo sad sam baš nešto nezadovoljna već 2 dana. Mnogi bi rekli da je odlično, ali ja znam da to nije to, nešto tu fali, to nije istina. I sad sam jednu sliku sklonila da je ne gledam jer me namučila najstrašnije, tako da
A evo sad ovo najnovije, uradila sam za sada samo jednu skulpturu, ona je prirodne veličine u vosku i skinula sam kalop, tek treba da je odlivam u bronzi, tako da niko ne može još da je vidi. I intrigira ono kako sam fotografisala i pokazala ljudima, izuzetno ih intrigira, ali zaista i mene, ne samo mene, nego i druge, podsjeća na neku vanzemaljsku energiju, čak i vizualno podsjeća na nešto vanzemaljsko. I imam potrebu da svako od njih nosi neki znak i neki kamen na skulpturi, što, mislim, nisam ja to izmislila, to su radili još, to možete vidjeti u meksičkoj, južnoameričkoj praistoriji, ne praistoriji, nego istoriji, ali nevjerovatno kako me to nešto, zašto, mislim, to su stvari te metafizičke energije koje mene zanimaju i kao što kažem, koliko su one dostupne moći čoveka i svesti čoveka i eto, one se otelotvorjuju u takvu materijalnu stvar koja podsjeća na neku kombinaciju ljudskog bića, asocira na ljudsko biće, ali zaista asocira i na neku predstavu, neku predstavu vanzemaljskog bića, mislim, jer nije. I tako da je to sad nešto lebdi između te dve stvari i to je toliko intenzivno i jako. Ne znam šta će kritika reći na to, kako će to doživjeti. Nevažno. Ali je nevažno, ja znam da sam najiskrenija prema onom što... Во тој процес мислам дека е многу важна свесноста и присутноста. Ти да си присутен и свесен во секој миг што се случува. Важно stvaralaštvo, ali veruj mi u životu uopšte. Pa sigurno. Ja pozivam sve da budete stalno svesni svojih misli i svojih emocija i da ih nekad pogledate sa strane i onda ne gledaju ni tako strašno, kao da sam sebe posmatraš sa strane, jer ljudi znaju da zaglave u teškim mislima i teškim emocijama i treba im nekad pomoć, a pomoć je samo znati biti svestan da možeš biti i posmatrač. Kao umetnik što je posmatrač, možeš i sam sebe da posmatraš i da pomogneš sebi, a to je valjda i cilj da budemo svesniji, opušteniji, radosniji i u komunikaciji između nas i sam sa sobom, jer kad si u skladu sam sa sobom, onda je lakše i komunicirati sa drugim ljudima. Јас мислам да ја извадиш сликата. Не знам да Винчи колку време ја цртал Мона Лиза. Сигурно ќе откриеш вистина. Šta sigurno je? Сигурно ќе откриеш вистина, може би после 5-10 години. Tako je. Треба да ја извадиш. Ostavit ću, izvadit ću, ali ne još, tek je sklonjena. Hvala ti, Елена, многу. Hvala i tebi. Да, те чекаме во Скопје. Ќе се радувам да дојдеш. Hvala ti. Hvala na pozivu, doći ću sigurno. Hvala.